wari umugambi w'Imana kugira ngo uyu munsi wa none mbe nkiriho n'abandi tukiri kumwe cyangwa se abandi bacika cumu nyine bakiriho nkanje. Habuze gato cyane ngo nkurikire data muri prison y'abagabo. Hari abo twanganaga, hari abaturutaga, binjiranye na base cyangwa n'abagabo, bajana nabo, bapfana nabo. Bakakubwira ngo uraca ahangaha nyine ni hejuru ya Rusizi wambukiraga hakurya mu Rwanda. Ntitwari tuzi ko ari mu Rwanda mu Bugarama, ariko waje kwambuka nyine watera nk'amaso hakurya y'ikiraro ukarangiza abasirikare bahari, tutazi ko ari inkotanyi, twumvaga kuko ariho tugiye twese gushirira. Rwari urugendo rw'amakuba, rw'agashinyaguro, urugendo ruteye isoni. Ba mama bambutse rwose bambaye, bambutse uko baremwe niko nabyita, cyangwa se uko bavutse, nta kantu habe namba. Natwe abana babasore, kuko itegeko ryari ukuvuga ngo ninda izicwa, inda y'umwana w'umuhungu nimenyekana ko ari umuhungu izapfe. Uko niko itegeko ry'icyo gihe ryari rimeze. Tuje kwambuka twebwe nk'abahungu barokotse, twambutse twambaye utuntu tw'abakobwa, tw'ikimenyetso tw'abakobwa kugira ngo tugaragare turi nk'abakobwa. Kuko tubwire ku rupfu rwa Mariyamu, ntekereza ko abantu benshi bazi b'abanyamurenge n'andi moko yaratuye hariya. We yaje kwitaba Imana bigenze gute? Hanyuma twaje kugera igitarama, abakuru bamwe bari babizi muri bo kuko ariho azasoreza, kuko yari yarabivuze nyine. Uri umwuzukuru we neza? Ndi umwuzukuru wiwe neza. Tumaze gushika igitarama, ibihe byiza nshuti mwese mudukurikiye aho muherereye, reka tubifurize kugubwa neza, tunabaha ikaze muri ikiganiro tugiye gukora. Ni ikiganiro n'ubundi kiza kuba kigaruka ku buhamya bwa bamwe mu bacitse ku icumu mu bwicanyi bwabaye 1996 mu karere ka Bibogobogo, ni mu gihugu cya Kongo, mu ntara ya Sud Kivu, muri zone ya Fizi. Umutumirwa rero turi kumwe n'umwe mu bazi ari amateka cyane mu gace k'Ikabera, aho mukunze kumva bitiraga kwa Mariyamu. Tekereza ko ari n'umwuzukuru, araza kubibwira. Nje nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure, kuva kuri radio na televiziyo BMC. Ndi kumwe na bagenzi banje b'abanyamakuru, reka nababibwira. Eric kuva ku Muhayi, Etienne Mutabazi kuva kuri Blessed Family TV. Nanone ikiganiro mushobora bikurikira no ku zindi televiziyo ziri buze gukena kugikoresha. Reka umutumirwa wacu abibwire, hanyuma dutangire ikiganiro c'ubuhamya. Njyewe nitwa Kimararungu Musamatare, nkaba mvuka Ikabera, nkaba umwuzukuru wa Mariyamu na Matare Musa. Wavukiye Ikabera? Yego. Ikabera neza hariya ku Mushasha? Reka twinjire mu buhamya, nayo mpamvu twifuje kugutumira kugira ngo tuganire cyane kuri buriya bwicanyi bwabaye. Warunganute, byagenze gute? Uduhe mpuru yaha uko byatangiye nuko wabibonye wewe ubwawe. Ririya tegurwa rikanashyirwa mu bikorwa rya jenoside yatubayeho, ryabaye ndi mutoya, ariko kandi ntari mutoya wo kutabona. Nari mfite imyaka nyine y'ubusoresore, imyaka igera mu 13. Komeza. Uriya mugambi uja gutangira, twe twari batoya, ariko twararebaga, wenda twarebaga n'ibyo tudashoboye gusobanukirwa cyane, ariko ibyo twashoboye kubona twarabibonaga. Ririya tegurwa rya jenoside ryarabaye nyine, tubona umunsi umwe gusa, ijoro ry'icuraburindi, tubona gusa igihe cy'umwijima kirabuditse. Tubona
binjira mu muhana batangira gusahura, nicyo kintu batangiriyeho gupiya. Barapiya cyane, bapiyaga tureba twari batoya. Uko bazaga gupiya, bazaga groupe par groupe se, cyangwa bakaza igikundi ku gikundi, bakaza bagapakira ibyo bapakira, guhera ku bikoresho by'amato, guhera ku ma essence, guhera ku mamoteri n'ibindi byose. Twararebaga bigenda. Ibyo nibyo bintu batangiriyeho bapiya mbere yuko baza kugera ku bantu. Ariko bikira aho ngaho, ba data bo bari baragiye mbere kuko bari nk'abayobozi muri icyo gihe, bari barajanywe. Data igihe bamujanye nararebaga, ariko ntidusobanukirwe iyo bamujanye. Bande bamujana Bamutwara, yajanywe na leta yari iriho icyo gihe ya Mobutu. Ariko bo batangiye kwica abantu, bari bataratangira kutwica. Aho twari tukiri mu mihana, nyine ayo makuru agihayaza nyine y'icuraburindi ryabaye mu isi. Hanyuma ibo babatwara mbere nk'abayobozi, bamujanana n'undi wari Mushimbaki ngo ni Mahota, barabatwara babajana i Buvira. Ubwo bari babajanye mu buryo bwo kugira ngo wenda batazagira nk'ikindi kiremwa muntu bazarengera cyangwa bazarenganura, kuko bari abayobozi, kugira ngo bazabone uko basigara bakora n'ibindi neza bisanzuye, nta kibakoma mu nkokora. Hanyuma y'ibyo bamaze gutwara ababyeyi ba data, niho navuze basigaye batangira kuza nyine bakurikiraho batwara ibintu. Ibintu bamaze kubitwara, hasigaraho kuza nyine gutangira gutwara abantu. Ibyo byabaye tureba ku manywa y'ihangu. Cyakora hari ubwo bazaga, bamwe bagasa nk'abashabukira ku misozi nyine yegereye aho mu muhana, abandi bagasigara aho ngaho. Mu basaga nk'abirukanka nyine twari udusoresore, naje nari ndimo nirukankanaga n'abirukanka. Tukagenda twarenga nk'aho haruguru, hari ahantu haruguru y'umuhana hari amahombi nyine y'ikabera, tukahagera tukihishahisha. Twamara kubona barasa nk'abarengutse bajanaga ibyo bajana, tukagaruka. Basubira kuvuga ngo baraje baturutse nko hepfo kwibarabara nyine aho imodoka yazamukiraga mu muhana, tugasubira kandi nyine tukiruka tugakwira imishwaro twinjira ibihuru. Hanyuma igihe cyarageze nyine biboneka kuko kuguma kwiruka bitagishoboye, cyangwa se guhunga duhungiriye mu misozi, byabaye ngombwa kuko tubumbirwa hamwe, umuryango ku muryango cyangwa inzu ku nzu, batwinjiza twese mu ikanisa, nimwo baturundiraga. Ariko kandi ndibuka kuko hari amasasa amwe bazaga barasa, niba yari ayo gukanga nk'abantu, kugira ngo aho bari bahishuke, cyangwa se sinzi icyo yari asobanuye. Ariko ayo masasu nje nariko nyibonera bahaye bayarasa, ntitwari tuzi icyo asobanuye. Hagati aho ngaho bagumye kuturundira mu ikanisa nyine, ibyo narabibonye. Tumaze gukwirwa twese mu ikanisa, nta wundi usigaye nko hanze, nibwo habayeho iseha cyangwa se gusehwa, badusoheha tuja ibaraka. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Mbere yuko ibyo byose biba byo kurundirwa mu ikanisa no gupiya, habayeho ibintu bisa nkaho kwitunganya cyangwa se kwirega. Abantu baritunganya umugoroba n'amanywa, amanywa n'umugoroba abantu bakitunganya nuko. Hanyuma ubwo nari ngeze ku nkuru itujana ibaraka. Tugeze ibaraka, twasanze baduteguriye ikizu kimwe kidakwiriye cy'umwanda nyine, cyo kutubabaza, agashinyaguro. Icyo nicyo baturundiyemo. Mwari mungana mute? Twari benshi, sinashobora byenda kumenya ngo ni umubare runaka, ariko hari harundiyemo abagabo, abagore,
abana twese twari benshi cyane, nta buhumekero twari tugifitemwo ico kizu. Ndibuka kuko nk'ijoro tuhagera ry'uwo munsi nyine watujana, haraye haririmbwa indirimbo muri ico kizu. Haraye haririmbwa indirimbo zimwe sinkizibuka, nari nkiri mutoya, ariko amaso yariko areba ibyo ariko biba byose, nariko mbireba. Burakeyega mu gitondo c'uwo munsi batujana, mu gitondo caho bavyuka batutondesha imirongo, imistari ibiri w'abagabo n'uw'abagore, birumvikana abana nyine bari kumwe n'abamama abavyeyi babo. Muri ico gitondo badutondesha iyo mirongo ibiri batwerekeza muri Tanganyika. Mu by'ukuri ntitwamenyaga ngo ko turajahe cyangwa nibiki bihaye bitubaho. Icyakoze mbereho gatoya hari amagambo mu rwungano rw'ababembe, abana twabyirukanye, abana twavukanye, hari amagambo avuga ngo muko murajanwa iwanyu. Turi naho muri prison Baraka, hari amagambo nyine duhaye twumva aho ngaho avuga ngo ko murajanwa iwanyu, abandi bakavuga ngo mugiye kwicwa. Ayo nyine tukayumva, twazaga tuyumva. Muri ico gitondo gatwerekeza tuje Baraka, tuja muri Tanganyika. Muri Tanganyika twagezemo, dusanga baduteguriye nyine ibote cyangwa se ubwato. Tibwari budukwiriye nyine, ryari icwa rubozo cyangwa se kari agashinyaguro. Baturonderamo twese ku buryo waza gusanga abamama bari hasi cyane batsindagiye hamwe n'abana, abagabo bari hejuru, dusa nkaho dukandagirana. Abari hejuru bariko basa n'abakandagira nyine abari hasi. Turahaguruka twinjira mu bwato turagenda. Rwose rwari urugendo rw'amakuba, urugendo rubi cyane rwo gutotezwa, urugendo rudakwiriye. Ibyo byose kwari ukugira ngo batoteze uko twaremwe se cyangwa batugira uko bashaka nyine, baducuragize hepfo na ruguru. Hanyuma twinjiye mu mazi muri Tanganyika. Tanganyika turayigenda, urugendo rutarangira. Twabaye nko muri Tanganyika kabisa iminsi itari mikeya. Ibyo byose kwari ukugira gusa ngo dukomeze tubabazwe, dukomeze tuzire uko twaremwe. Barabagaburiraga ico gihe? Oya, nta kugabura kwabagaho. Ntako n'igihe tukiri muri prison ya Baraka, hari igihe bene uyu mubembe umwe wari nk'inshuti y'ababyeyi, hari igihe yatekerezaga byenda no kugira n'akantu yozana ngo aramisha abantu, ntibikunde bakakatubuza, ntibikunda ko twogahabwa. Murumva kuko ryari ryarateguwe kabisa mu buryo bwari bwo bwose. Hanyuma tugenda urugendo rutarangira rudashira muri Tanganyika, rwo kwirirwa mu mazi kabisa. Twagera hagati bikanga, tugahagarara, ubwato bukagenda uko bushaka, imihengeri ikaba. Nuko niko byagenze icyo gihe. Mwagize iminsi ngahe niba wibuka? Mu mazi uwo munsi twiriwemo, urugendo ntirwashira. Umugoroba uradufata, ijoro rirafata ry'uwo munsi turi mu mazi, ngo bije kugera mu ijoro ndetse n'amamoteri yabugendeshaga arapfa. Ngo apfe icyo gihe ubwato mu bugenda uko bushaka, burayumbayumba, niko nabivuga. Umuhengero uburusha imbaraga, bukatujana uko bushaka, ariko uko bwatujanaga niko abantu b'Imana barushagaho gusenga. Abantu bagasenga cyane, bakinginga Imana, Imana ikora ubushake bwayo. Ndebuka icyo gihe bari barirasiriye nyine kaka Mariyamu. Ibyo byose nibo babishiragaho. Nawe mwari kumwe muri iyo bato? Twari kumwe, akandagiwe nyine, urumva wari umubyigano. Hanyuma ibyo byose niwe byajagaho byo kuvuga ngo nadakora iyo moteri ngo ubwato bukore bugende tugere iyo duhaye tuja, ntabwo baratumena twese mu mazi.
mu by'ukuri hari umwana niboneye twari turi kumwe, umwana wa Marehemu Kajonga n'ubu aracyariho, nabo kuri Nyagisozi twari turi kumwe, baramufashe rwose bamureretesha mu mazi nk'uko bufata umwana nk'aha mu ntugu, bakaza bamureretesha amaguru muri Tanganyika mu rwego rwo kutubwira ngo imoteri nidakora ngo dukomeze tugende, barama bamurekura cyangwa se nk'ikimenyetso cyo kutumena twese mu mazi. Abantu barasenga, Imana irumva, mu gihe gitoya imoteri iraka, yatse rimwe ngo dusubire kwigira nk'imbere, irasubira irazima, ngo izima tutaragera iyo tuja niyo tuvuye, kandi bitagishobotse ko dusubirayo ngo bikunde. Icyo gihe byabaye ngombwa kuko dutindaho, imihengeri itugira uko ishaka, Tanganyika iradutwara kabisa. Yegereze mikrofone. Nuko itujana uko ishaka, nuko ariko abantu uko niko bakomezaga gusenga, niko indirimbo zaririmbwaga muri ubwo bwato twari turimo. Byaje kugera nko mu masaha 5 niko nza nibuka, simbizi neza, ariko imoteri yaje kwaka kabisa, turagenda. Twari ko tuja guhuruka nk'Ibuvira, buhaye bucagagurikana nyine mu rukerera, ku buryo twari mu mazi nyine, tukiri mu mazi, ariko uhaye urangiza ahantu haye batubwira ngo hariya niho tugiye kuja. Tuhaye tuhabona, twari ko tugira ngo ntituharenga, bitewe n'ibisasu bya kirimbuzi, twari batoya, bakatubwira aho nitugera hariya ntituharenga. Nuko niko byagendaga, ariko tukiri mu mazi nyine y'Ibuvira, duhaye turangiza ku nkombe tuzajaho, hari ahantu huzuye nk'abasirikare, henstayine na installation zindi zijanye nyine n'ibibunda, utamenya uko imbunda za kirimbuzi, bakatubwira ngo ziriya nizo zigiye kutwica. Nuko ubwato bwakomeje kwegera ku nkombe yaho Ibuvira, ni ku Iporo niko bahitaga, n'ubu niko hitwa. Byarangiye nyine tugeze ku nkombe, tubona ko baratwururutsa. Hagati aho ngaho twahasanze igikamyo, ni amakamyo ya Kongo ya kera y'imbaho, yabagamo nk'imyenge, ndetse washoboraga kuba wanarungurukamwo gutya ukaba warangiza nk'umuntu uri hanze nyine. Iyo kamyo niyo twasanze aho ngaho, ni nayo batwurijemwo, tutazi iyo duhaye tuja, tutazi iyo biva n'iyo bija, turi aho nyine dutesetse. Mwibuke neza ko kuva imuhira Kabera no kugera Baraka no kuva Baraka no mu mazi, nta kintu na kimwe twari twagakoza mu nda. Ikintu cyitwa igifungurwa cyangwa se cyo kurya ntacyo, kuva twahaguruka iwacu tukajanwa Baraka, tukagera Baraka tukinjira muri Tanganyika, iryo curaburindi ryose ryo muri Tanganyika, mwibuke kuko nta kintu na kimwe cy'igifungurwa twari twakabona. Nuko tumaze gushika, batwinjiza muri ico kimodoka cy'igikamyo, twese tutagikwiriwe nyine, ari gitoya, nta mbabazi, nta mpuhwe. Tumaze kucinjira nyine kirahaguruka, nasubiye kumenya neza ko tugeze aho ba data bari bafungiye. Ni Buvira, twari tuhaza, ariko cyahatubwiye nyine nuko twababonye, bakaburizanya hamwe natwe nyine gukomezanya urugendo. Twageze aho Ibuvira, tuvuye aho nyine kuri Tanganyika ku Iporo, tugeze Ibuvira, batunyuza ahantu ku prison. Ni prison yari ifungiwemo data, mwibuke kuko yari yaragiye mbere ho gatoya, bamujananye n'umushumba Mahota. Abo bombi naho niho twabasanze. Data naramubonye, cyari kimodoka gifite nk'imyenge y'imbaho nyine, washoboraga kurunguruka ukabona umuntu uko bihaye bigenda nyine.
nagiye kubona mbona data nyine aturutse nko mu muryango wa prison nkaha, nta mahuzu, ishati yari yambaye yari ishanyaguritse kabisa. Baraza bari kuba muhutaza bamwaraza, bamusunika nyine yorira imodoka, azamuka asanga abandi bagabo aho bari muri iyo modoka. Mukanya mbona Mahota nawe harinjiye, kwari ukwaraza ntago rwari urugendo ruciye mu mahoro. Baraburiza nyine bararengeye abagabo bari hejuru yacu, urumva kwari ugukandagirana. Urugendo rurakomeza, twavuye aho ngaho tuza kwisanga Kamanyola ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda. Duhaye twururuka imodoka, twahasanze udupirizo tubiri bari bateguye, baratandukanye baravuga ngo utwo dupirizo tubiri aka n'ak'abagore aka n'ak'abagabo. Ariko wareba ngo hakurya ya Rusizi ukahabona izindi ngabo zitari zidufite gaho ngaho. Mu mitima wenda tukavuga ngo byenda turava hani tugera hariya ntituhava, niho turi bugwe twese. Twororotse imodoka, abantu babanje kururuka imodoka n'abagabo. Abagabo borurukaga imodoka kuko nibo bari hejuru yacu, twe turi hasi mu modoka. Binjira, umugabo akazamanuka yinjira aho bamweretse, nuko abagabo ngo bamarega kururuka imodoka, hajaho abagore n'abana. Umubyeyi akaza yoruruka imodoka nyine akururana n'abana biwe, yinjira mu gaprizo batweretse. Ariko bikiraho abagabo bakimanuka baja muri prizo yabo, wari umugambi w'Imana kugira ngo uyu munsi wa none mbe nkiriho n'abandi tukiri kumwe, cyangwa se abandi bacika cumu nyine bakiriho nkanje. Habuze gato cyane ngo nkurikire data muri prizo y'abagabo. Hari abo twanganaga, hari abaturutaga, binjiranye na base cyangwa n'abagabo, bajana nabo, bapfana nabo. Urumva naje habuze gato kugira ngo nkurikire data ahantu yaragiye. Ndetse ndibuka neza kuko nagiye nko kumukurikira, mama kamfata cyane asa nkunshikuza kabisa, nkunyambura umuntu kugira ngo anjane nyine anjanane n'abandi muri iyo prizo y'abagore. Muri prizo y'abagore twari turi kumwe na kaka Mariamu n'abandi bose nyine baba mama cyangwa se igitsina gore n'abana bose muri rusange. Hanyuma haririmbwe indirimbo, hariyo nza nibuka kabisa yaririmbwe itazamvamo n'ubu ngubu. Igihe cyose hagarutse bene ibyo bintu muri njewe, cyangwa se nk'ibintu byahamuka, iyo ndirimbo ntizibura kuzamwo izizamwo cyane. Muri iyo prizo y'abamama haririmbwe iyo ndirimbo, nza nibuka n'indirimbo ivuga ngo benshi warabacuye baratashe bararuhutse baranezerewe, ngo nta kabuza natwe kuko tuzabasanga. Iyo ndirimbo niyo yaririmbwe muri iyo prizo y'abamama, nza nyibuka cyane. Ariko tukiri mwaho ngaho, haje musako cyangwa se ikintu cyo gusopa abantu cyangwa se cy'ubwambuzi, kugira ngo barebe kuko hari icyo bodusangana nyine ngo bagisigarane. Twari gutyo, nta kintu na kimwe by'ukuri twari dufite. Rwari urugendo nyine ruruhije rw'amakuba n'imibabaro. Hanyuma haje kubaho gahunda yo kuvuga ngo umugore azoza asohoka. Uko asohotse twasohokaga bahaye badusopa, ndabyibuka. Bakakubwira ngo uraca ahangaha nyine ni hejuru ya Rusizi, wambukiraga hakurya mu Rwanda. Ntitwari tuzi ko ari mu Rwanda mu Bugarama, ariko waje kwambuka nyine watera nk'amaso hakurya y'ikiraro ukarangiza abasirikare bahari, tutazi ko ari inkotanyi, twumvaga kuko ariho tugiye twese gushirira. Bagasohora umugore yaba afite umwana mutoya cyane ubwo akamufata, yaba afite abana akabafata biwe bose ntiyabasigaga nuko. Ariko mu akantu wahurukanye wambaye muri iyo prizo,
twaragasigaga. Rwari urugendo rw'amakuba, rw'agashinyaguro, urugendo ruteye isoni. Bamama bambutse rwose bambaye, bambutse uko baremwe niko nabyita, cyangwa se uko bavutse, nta kantu habe namba. Natwe abana b'abasore, kuko itegeko ryari ukuvuga ngo n'inda izicwa, inda y'umwana w'umuhungu nimenyekana ko ari umuhungu izapfe. Uko niko itegeko ry'icyo gihe ryari rimeze. Tuje kwambuka twebwe nk'abahungu barokotse, twambutse twambaye utuntu tw'abakobwa, tw'ikimenyetso tw'abakobwa, kugira ngo tugaragare turi nk'abakobwa, kuko ryari itegeko ngo umwana w'umuhungu yicwe. Nza nibuka kuko nambutse nambaye ijipo, ntumbaze ngo iryo jipo ryavuye he, ntumbaze ngo naryambitswe riturutse he, sinobimenya. Ariko niryo nambutse nambaye kugira ngo mboneke nk'umukobwa ndicwa. Nuko twese tumaze kurangira, badusohoraga muri iyo prison, ababyeyi bambaye ubusa, twese ari uko tumeze. Twambuka tuja mu Rwanda, twambukira mu Rwanda tuzi kuko ariho tugiye gushirira, tutazi kuko ari mu Rwanda. Twarahageze, uwari kuhagera wese yari kwashika nyine inkotanyi zikamuhumuriza, tukumva ziratubwiye nimwihangane, ariko tukagira ngo n'intera hamwe n'ubundi ntaho zitandukaniye n'abandi bamwe bagiye badushoreye mu bwato, kuko mu bwato hari mu bari badushoreye hari harimo abari kubavuga ikinyarwanda kandi tukacumva. Abakuru rero kuko bari babisobanukiwe, bari bazi nyine ko ari intera hamwe. By'ukuri tumaze kugera aho ngaho, inkotanyi nizo zaduhumurizaga aho twihangana, ariko tukumva ntaho zitandukaniye n'izindi nyine zatuzanye mu bwato. Mu kanya gatoya twagiye kubona nyine, tubona abakozi b'Imana n'amamodoka barashitse aho mu Bugarama, batwinjiza mu mamodoka. Icyakora bari babanje bazanye nk'imifuka yuzuye imyenda nyine yo kuza kuturamisha, na bene utu tuntu duto nyine two guhembura abantu bumagaye. Nuko batwinjiza mu modoka, turagendaga tuja mu Bugarama mu isantere, sinzi ahantu bari bateguye nyine, yari nk'inkambi baduteguriye, yari amashitingi gusa aho hantu baduhitije. Aho hantu twahagize iminsi mikeya, niba cyari icyumweru, niba byari 2, sinza nibuka neza. Twaje kuhava twimukira Igitarama. Imfubyi zasigaye cyangwa se abacikacumu bose basigaye, barimwo abakobwa n'abasore, aribo twebwe icyo gihe twari tukiri batoya, n'ababyeyi bacu nyine twese turacariho. Abenshi batuye aho ku musozi w'Igitarama i Nyabisindu, murabizi kuko ariho Abanyakabera bari. Nshuti bavandimwe, urwo nirwo rugenzi twagenze rw'amakuba n'agashinyaguro mu mwaka w'1996. Nja gusoza, turasaba ubutabera ku karengane ubwoko bwacu bukomeje guhura nabwo kugeza kuri uyu munsi wa none, ntibwashize, buracyakomeje. Turasaba kurenganurwa, amahanga abyumve hirya no hino, rwose ubutabera buboneke. Abagambiriye gukora iyo migambi y'ubwicanyi n'abakiriho bayikora kugeza kuri uyu munsi wa none, ubutabera ngo bidufashemo kandi babiryozwe. Mukomeze kwihangana, ntabwo byoroshye kuvuga amakuru nk'ayo. Hanyuma mu gihe mwari muvuye Kabera mujanwa Ibaraka, abiciwe Ibaraka n'ubundi babishe bigenze gute? Babakuye hahandi mwese mwari mwahurijwe mu ikanisa, cyangwa harimo abatarigeze binjizwa mu ikanisa bo bajanwa kwicwa? Tuva twinjira mu ikanisa, baduhuriza mu ikanisa aho i Kabera, ndatekereza kuko twahinjiye twese. Hanyuma haje ikintu kijanye ko gusoma liste, bakaza basoma umuryango wa runaka,
umuryango wa runaka nyine ugasohokana n'urubyaro rwarwo, bakamwereka imodoka y'abagira aho ku muryango w'ikanisa, niba ari umugore akinjirana n'abana biwe bose, gutyo gutyo imodoka yamara kuzura bakabonaga guseha nk'ituru ya mbere cyangwa iya kabiri, baje kurundira aho muri prison y'Ibaraka. Ibaraka twahavananye twese mu bahagurukiye Ikabera, ntawasigaye Ibaraka. Abiciwe noneho hariya, abiciwe Ibaraka mu Banyakabera, mu Banyakabera nta biciwe Ibaraka, nta biciwe Ibaraka. Abantu biciwe muri biriya bice by'Umushasha n'abari baramanuwe bava mu Ibogobogo, mu Bivumu, kuri Nyagisozi, gutyo gutyo. Ahubwo iby'Ikabera n'abari bavuye mu Bibogobogo bamanura nibihe byabaye imbere? Byabereye rimwe, ariko ntimwabonanaga. Ntitwabonanaga. Urumva umuhana w'Ikabera waterewe rimwe na Bibogobogo, utererwa rimwe na Nyagisozi, gutyo nyine iriya mihana yose y'iwacu mu Bibogobogo. Tubwire ku rupfu rwa Mariyamu. Ntekereza ko abantu benshi bazi b'Abanyamurenge n'andi moko yaratuye hariya. We yaje kwitaba Imana bigenze gute? Hanyuma twaje kugera Igitarama, abakuru bamwe bari babizi muri bo kuko ariho azasoreza, kuko yari yarabivuze nyine. Uri umwuzukuru we neza? Ndi umwuzukuru wiwe neza. Tumaze gushika Igitarama twahagize iminsi nkinga itari myinshi cyane, niho urugendo rwiwe rwaje kurangirira. Abakuru bo bari babizi nyine kuko ariho agiye gusoreza. Hari n'ibimenyetso byinshi yari yaratanze tugituye, bivuga ngo nibabona arakandagiye n'amaguru yiwe ateye intambwe zibiri, ngo bazamenye kuko ngo ageze ku iherezo ryiwe ryo muri iyi si. Hari abavuga ko ngo bamukubitaga cyane muri mu rugenzi. Urumva ko mwari kumwe? Ibyo byarabaye? Byarabaye. Uko badukubitaga niko bamukubitaga, cyane cyane amaso yanje yabonye akubitwa turi aho muri ako gaprizo mu Kamanyola niho yakubitiwe nje n'amaso yanje mzirebera. Yakubiswe, twarakubitwaga, ariko yakubiswe nabi cyane. Zanibuka umunsi bamurambika ngaho hasi, bahaye bamusopa ngo barebe ko nta bundi butunzi yaba yitwaje cyangwa se nyine ifeza, ariko abahakanira n'abantu bamufasha nyine guhakana ko nta kintu dufite, ariko baranga babikorera inabi n'ubugizi bwa nabi bw'ubunyamaswa. Koga bamusakaga yambaye ubusa ahantu hose bahagera, nta kintu bashoboye kumubonamwo, n'ubundi ntacyo twari dufite. Ariko baramukubise kabisaho ibipasu, imigeri, ndetse abamuteruye bamwambutsa nk'uko twari ko twambuka aho twambukira mu Rwanda, umuhanda wose wari kugenda ujojoba amaraso, narayabonye. Uvuze ko bari kuba batandukanya abagabo kwabo, abagore kwabo, hanyuma Igitarama bararutse abagabo? Igitarama mu bagabo twari kumwe aho nta bagabo bahahurutse. Abagabo bahari bari kumwe nabo bapfakazi n'izo mfubyi, nabo bakoranaga umurimo w'Imana Ikabera, ariko ico gihe cy'icuraburindi hari uko babonye amahirwe ya nyuma yo kuba basimbukira mu miryango yabo ruguru, baje gusanga imiryango yabo ruguru. Ni ukuvuga ngo duterwa mbere yaho gatoya hari abari bahatuye, ariko babaye nk'abasimbuka bazamuka basanga imiryango yabo, ariko twarabanagaho Ikabera. Urumva abo bagabo nibo bagiye badusanga nyuma twaraye duhurutse Igitarama mu Rwanda. Muri urwo rugenzi rero hari abagabo bishwe ubona, abo mwavananije za Kabera Baraka mwerekeza babwira ko bajya mu Rwanda? Ntabishwe tureba n'amaso yacu yanje, abo bose biciwe hamwe. Urumva bishwe basigaye gaho ngaho, twe twambutse duhaye tugira ngo bari inyuma yacu, nabo baraje, amaso abayo ngayo. Nuko baso baguye Buvira Kamanyola. Okay. Reka tugana ku musozo, niki wabwira noneho Abanyamurenge, wowe nk'umwe mu bantu barukukiye hariya cyane cyane muri ibihe murimo byo kwibuka, niki wavuga dusoza, haba batuye hano n'ahandi ku isi?
mbere ya byose nyine twese no kwihanganirana cyangwa se kwihanganishanya, kuko twese ntawigize, umunyamurenge wese ava ku wundi n'undi akava ku wundi. Mboneyeho kubihanganisha mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, ngo dukomeze twese dukomerane. Hanyuma turabasaba cyangwa se turabashishikariza mwese aho mutandukaniye cyangwa mutataniye, kwifatikanya natwe twese muri ibi bihe nyine bitoroshe bitatworoheye by'intimba, gukomeza nyine dufatikanya kwibuka inzirakarengane zazisuko zarimo. Turagushimiye cyane, ukomeze wihangane, ndetse n'abanyamurenge muri rusange babuze ababo hariya, mukomeze mwihangane. Gahunda yo kwibuka ni ku minsi 24 y'ukwezi kwa 9 hano mu gihugu ca Kenya, muri ensemble. Ndatekereza ko tuzakomeza kugenda tubabwira uko bimeze mu biganiro bitandukanye dukomeje gukora by'ubuhamya. Mwihangane rero, by'umwihariko batuye muri iki gihugu, uwo munsi uzaba ari umunsi usanzwe, tuzaze kwifatikanya n'abavandimwe baburiye ababo hariya. Mugira ibihe byiza rero, turi kumwe naho butaha.